bimeze. Senegal bamaze kuyambura igikombe cyayo yatwaye cya Afrika, nahandi yagombaga kwihutira kujya kujurira usibye muri urukiko rwigenga rwa siporo nyine rwa TAS cyangwa se CAS, urumva ruri i Lausanne, iyi tribunal arbitrale du sport. Ubwo rero nyuma yuko basubiyemo rwose dosiye yose, uru rukiko rwaje officiellement confirmé, urumva babyemeje rwose ko Senegal igomba kugumana igikombe yatwaye. Urumva, l'objectif est clair: faire reconnaître leur position et à terme récupérer le trophée. Bagomba gutwara igikombe cyabo bakakigumana. Urumva, rwose baravuga bati nuruca abana nta n'ikindi kintu dushaka kongeraho. Urumva, baravuga ati procedure iri muri phase officielle, byarangiye. Senegal irimo irajurira. Reka turebe n'iryo taserekeza ikibazo bavuga ko bayemere kugisubirana. Ariko ofete ahangaho ukuntu bimeze, iyi ni imyanzuro twakwita ko isa nkaho ari yibanze, ariko attention hari akantu bashyiramo. Urumva, cyangwa ahubwo tasi yakiriye ikirego urumva cyawe yaracyakiriye, nicyo bavuga. Yaracyakiriye ntabwo yakonfirmaga, ahubwo yavuze ko uzashyiraho nibyo hanga bavuze icyo bita pano y'abajije. Kuko angaha hasi birakomeza, naye mbiciyemo kabiri. Ngo le dossier sera étudié en profondeur dans les prochaines semaines. Ngo dossier izigwaho birambuye, none binjire mu mindani, babyita ngo mu rukiko haryo kujya mu mizi. Voilà le vrai terme. Bazinjira mu mizi, urumva, dans les prochaines semaines, mu byumweru biri imbere, avec des arguments juridiques, ngo bafite n'ibimenyetso byo mu nyine by'urubanza ngo twarenganye gutya, arguments juridiques et sportifs qui seront scrutés de près. Yego, scrutés de près. Ibyo bigo izo arguments juridiques na sportifs bagomba kuzibandaho bakabijya mu mizi. Urumva, di côté sénégalais, urumva, nubwo ni no kuri kunye no ku ruhande nyine rwa Maroc. Ubwo rero mu gihe bakakomeza bavuga ko bategereje umwanzuro wa nyuma, icyo yakoze ni ugutambamira umwanzuro wa CAF. ni ukuvuga ngo CAS nyine cyangwa se TAS, uru rukiko rwa siporo rukorera mu Busuwisi, bumvikanye na FIFA ko ari urwo rukiko rukuru kuri siporo, ko niba hari ibintu temeye swate waba bifatiwe ari icyemezo wafatiwe na FIFA wayerega muri TAS, yaba ari icyemezo wafatiwe na Confederation wenda yiwanyu tuvuge CAF cyangwa se UEFA wayerega muri CAS, na Ferwafa wayerega muri TAS, Ferwafa wayerega muri CAS. Nibi byabaye kuri Kensi mu kanya dushana kumuvugisha, naye mbonye ariko bya kuri telefone, ariko twari tuvuganye ko mu kanya twamuha umwanya nibikunda nuko mbona asa nuhuze. From Gasogi to Lausanne ya nawe umunyamategeko w'ikipe ya Shamara Clovers yo muri Ireland ashobora gutanga ikirego akakijyana muri TAS aramutse yabishatse rwose, akareka akavuga ati njyewe umwanzuro ntago mwemera, ugahita uvano ni amasuwisi runaka wishyura bakavuga bati ese abajije se baba bakora iki, bita amagarama y'urubanza, bo baravuga bati amagarama y'urubanza nayagaye, wamara kuyishyura barareba hari ukubanza gusuzuma icyo bita niba ikirego cyawe gifite ishingiro, ubundi umuntu aje kurega ibi ni ibintu yaza kuregera, ese hari ingingo ifatika yaregera, ese hari ikintu natwe dushobora kuzaheraho guheraho, cyangwa ni ibintu by'amatiku by'iwabo yazanye bidafatika. Rero icyo bayikoreye Senegal ni ukutari rejectinga ikirego cyayo cyangwa kutavuga ngo nta shingiro gifite, bemeye bavuze ngo twacyakiriye, tugiye gushyiraho rero icyo bita inteko y'abacamanza, noneho izagira umwanya wo kubumva mwebwe Senegal, ikumva n'uruhande rwa CAF afashe uwo mwanzuro, noneho tukabumva mwese, ubundi ba Nyundo bakicara bakavuga bati nyuma yo gusuzuma ibyo Senegal ivuga tukanasuzuma ibyo CAF ivuga, byose tubishyize hamwe, Senegal igikombe urakigumana cyangwa Senegal igikombe ugomba kugitanga. Ibyo rero
ni ukuvuga ngo icyo bakoze gukonfirima gusa ni ukwemera ko ibyo bintu ariko byakozwe. So nari nagerageje kureba mu gihe Man City yaregwaga muri UEFA bakaza kuvuga bikaba ibyemezo bikomeye cyane, nayo ikaza kuvuga yuko izabarega ikanabarega. Umujije wari ufite iyo dosiye yari umujije w'umuyahudi ukorera muri Suisse nyine, umuyobozi wa TAS icyo gihe ufata ku madosiye manini nk'ay'ibikombe. Sinzi niba kiriwe, wandebera chief judge, wandebera umujije mukuru niba kiri uyu mugabo w'umuyahudi Axel. Njya nkwizera cyane mu bintu by'intuza. Ubaye umubonye ukantanga tugasanga kiri uyu muyahudi, twanyura mu gaprofile ke kugira ngo abantu bagire ubwoba cyane bumve ko urubanza rwa Senegal rutoroshye, atari urubanza ruzaba rurimo umuntu uraho usanzwe. 2025 ko mona wagira ngo baramuhinduye Chris John Coates Chief Justice Australia. Nagari ibyo nibeshye. Reba byandike mu buryo andika CAS, kuko TAS ndabona hari urundi rukiko bijya kwitiranwa rw'ahantu ntamenye ubwoko. Si barabayemo ibintu byinshi, hari inkeko zazarakizwe z'abantu bakora ibintu ari kureba ibyo Australia Axel. Nayibonye list of judges. Hari uwo bita Dr. Sultani Faihani Abalara, Professor of Law, akaba akomoka muri Saudi Arabia. Ateye ubwoba cyane. Ngo uyu mugiriye ubwoba ashobora kuzahitana umuntu. Hari uwo bita Dr. George Abera, ni Attorney at Law, akomoka muri Malta. Hari uwo bita Ahmed, nawe muri Saudi Arabia. Hari uwo bita Cecil Abraham muri Malaysia. Hari uwo bita Laura Abrahamson wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari uwo bita Professor of Law akaba nakomoka muri Amerika yitwa Aloja Abrams. Hari uwo bita Gustavo Albano akomoka muri Argentine. Hari uwo bita Kwadjo Ajepong w'umwongereza ariko n'umunyanigeriya. Hari uwo bita Dr. Abdelkarim akaba ari umufaransa ufite n'inkomoko muri Maroc. Hari uwo bita Susan akaba ari muri Irlande. Hari uwo bita Pekka Aho akomoka muri Finland. Hakaba hari n'umunyagana witwa Mr. Richard yes, harimo abanyakatari, harimo abespanyol, harimo ababahrain, harimo abanyakanada, gusa igihari ni benshi n'abanyayirigwe n'abashinwa. Senegal ifite amahirwe. Senegal ifite amahirwe rwose. Ugiye kureba zarigema bazagenderaho twakwita ko ziri juridique, kuko nko muri zo argument juridique bavuga bashingiye ku by'amategeko nyine ateganya uburyo uriya mwanzuro wafashwemo. Bavuga yuko na pano, urumva, na pano ya komisiyo na komisiyo y'ubujurire ya CAF ndetse n'iy'amarushanwa bavuga ko itari yuzuye. Urumva, bavuga ko itari yuzuye. Ubundi bavuga yuko iyo komisiyo igomba kuba igizwe n'umubare ngo urempere, ngo umubare utagabanyikana kabiri. Axel, tuvuge abantu niba ari 5, niba ari 7 gutyo, nyine utagabanyikana kabiri. Bagomba kuba ari 4 cyangwa 6. Oya, bagomba kuba ari 5. Niwo mubare wemewe. Kuko imyanzuro ije bareba benshi, bareba majority. Urumva, icyo gihe rero bajya gufata umwanzuro ngo bari 4. Axel, uri kumva n'utundi tuntu twinshi bagiye basobanura ibyo bakoze, bamwe mu bamambure ngo badahari batabizi. Nk'ubu nahoze numva bavuga ko ngo umugabo perezida wa federation ya Djibouti, urumva, yaravuze ati iriya myanzuro ati byaradutunguye, ati kandi se narimbirimo ati baransinyiye ati ngiye kandi iyo komisiyo nyibamo. Urumva tworera n'utuntu tw'utumaguye twa hato na hato. Niba rucabagaramenye TAS Senegal n'urucaba. Axel, bamwita Mr. Ephraim Barak, Attorney at Law w'umunya Israel, akora Tel Aviv muri Israel.
consultant and professor of sports law. areba neza irani tamurasa abantu ariko yibereye rozane Banza umanuke. webereye rozane Consultant and sports of consultant and professor of sports law. ni ukuvuga ngo kwanza afite profesora mu byerekeranye n'amategeko ya siporo Ego. akaba n'umuconsultant ni ukuvuga ngo n'umuntu ushobora kuba yagira inama abantu mu by'amategeko ariko by'umwihariko ya siporo. Bamwita afite icyitwa Ephraim Barak Sport Law and Consultants niye mu mazina ye. Wumva ukuntu akomeye ngo ni senior partner and head of sport law department. Uri kumva ngo akaba advocate guhera mu gihumbi yemejwe muri 1987 nk'umucamanza muri ibi bintu. Ngo ni member of sport law and sport registration committee muri Israel ba. Ngo akabikita general counsel ahagarariye ngo na head of legal department muri Israel Football Federation. Ibyo ni ibintu yagiye ahagararira. Ni umumemba wa EFA legal committee guhera 2015. Ni professor and academic director muri masters degree program muri international sport law. Akaba amahinga ngo muyo bita Cardinal Herrera University y'i Madrid, i Valence ndetse ni Barcelona ngo ajya atanga amasomo. Ateye ubwoba uyu mugabo ngo ni professor nanone mu ma university worldwide kwisi yigishamo agenda atanga. Ni member wa board mu byo bita treasurer kureba ibintu by'ubukungu n'ibindi ariko bijyana na sport kwa kabana batangireje amafaranga. Akaba ni ex judge wa Supreme Court w'icyo bita Israel Basketball Association. Ni warahagarariye ibijyanye n'ubucamanza muri ntoza bagize nk'amakimbirane mu bintu bya basket ari muri Amerika. Uyu mugabo witwa Barak akaba afite ubwanwa bwinshi, akaba ari nyundo mukuru, akaba aryamye ategereje kuzavuga ati Senegal muhave mutange igikombe, cyangwa akaba ati Senegal hano yararenganye nyaboneka muyihereze ibyayi bigumane. Ubu rero dutegereje kuza kureba impuguke uyu mugabo niba koko hari icyo yafasha. Nko mu kwezi umwanzuro uzaba wasohotse.